साहित्य छगु समाज या ढाका खरासा छगु सभ्यता या पहिचान ख जोजलपा नेपाल मण्डल टेलिभिजन सूचना दिपी सक्सित अल्ल सुस्यान्जना जे सिल्भिया ज्याजो साहित्य झिगु गौरव थैले सूचना दिपी सक्सित हकलाच कलस कुस्तु साहित्य झिगु गौरव नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाके विशेषना थ्रे इलेन हनवे चुमुदु राजा साहित्य झिगु गौरव ज्याजो छ नेपाल भाषा साहित्य थ्यालिसिसले साहित्यकार भाजुन भए जुपिनिगु एक अपिनिगु साहित्य यात्रा कया खला बेला यान विषयना दु दुरास खौया ज्याजो छ साहित्यकार भए जलेश्वरी श्रेष्ठ जुसे खला बेला यातिन छ वेक मिसा साहित्यकार पिनिगु संस्था गुन्जनिया अध्यक्ष ज्यादि रास अथे मातृभाषा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली वेक सल्लाहकार ज्यादि नप वेकन साहित्य खेले योको हे नेपाल भाषा साहित्य खेले न वेकन योगदान यान्चना दिगु दुरास थमिसाना चैचला दिगु दु वेक विधान विशेष याना बाल साहित्य लिसिसे उपन्यास विधान खदास वेक छ आख्यानकार ज्यादि वेक छ थंग ज्याजो छ वेकन यान्चना दिगु ज्याखित कया छ खलबलयाको छु जलेश्वरी छु ज्याजो छ यो आठुठा चाहिँ छिछु चैचना जले छु यान्चना आठुठा चाहिँ नि गुन्जनी अध्यक्ष ज्यू नाता जिपटी चाहिँ बिजिएडु बचा बिस्तैटु प्रोग्राम यान्चनीमा रजत जयन्ती ढामल आठो असारी लास्ट नु जिटंटु उकिनिति बचा बालकै याद है अठियान्त नंटु अले ठकुरा चाहिँ अठिक जी चाहिँ नि आठौँ विशेष सेना चाहिँ ज्यू नेपाल भाषा यो चाहिँ नि सफु प्यामो हो नि जे खास बाखन चाहिँ ख नेपालीले जिउ पेङ्गुन्याउ सफु भएटुङ्कुला अले उपन्यास नभएटुङ्कुला होला बाल साहित्य उपन्यास बाखाइनन्डु तर जिउ नेपाल भाषा चाहिँ नि म भने जे चाहिँ नेपाल भाषै बाख चुनाउडु जिउ विभिन्न पत्रिका ठाबु ढानु रे ऋतुपौ सन्ध्याकाल छुछु ढाउडु नाला याद मन्ट यापु खुब बाख चाहिँ नि छापेन जे टंकाउडु पेपन्यापु बाख चुनाउडु जी नापा नेपाली चाहिँ हो न जी पेपन्यापु बाख नापल नेपाल भाषा या चया जी उकिट ठटमन्टु ट्रान्सडियाना जे नेपाली बिकायु खक जी बालको नेपाली चय मसा कबले जे बिएटको जी नेपाल भाषा कै जुनि जित नेपाल भाषा या लाउ अब न दुनी सबु बिका चाहिँ प्या भई अब उकि व्यस्त दुकाजी तथा नकिन थैदिन सुरुवात चाहिँ चोइद्याबले नेपाल भाषा चोइद्या उति अनुवाद नाजको छिस नेपाली चोया थैदिला भला आछि चाहिँ चोइद्या बुले ओइ गर्न छु खकना दिला आछला नेपाल भाषाको ह्या बन दिउ खथे बुझ गर्न छु अले जिता चाहिँ नि वास्तव नेपाल भाषा या हामीलाई चोया बाह पुच सफु पिका इच्छा दुख अले जिमश्रीमान द्वारका श्रेष्ठ वेक कवि कविता चोइदी नेपाली अनि वेक हुन चाहिँ मखो नाबलको सा नेपाली छ पिका अले साने नेपाल भाषा न पिकारे रगाथै दिउने अले जी चाहिँ नि थ बाखैटे जिहन नेपाली अथि याना ट्रान्सलेट याना चाहिँ जी अले नाबलको नेपाली पिकाया अले वे सिलसिला बमले जिउ लान नेपाली जाउन नेपाली साहित्यकार पिनाप जे योको संगठन जुल अले लाचले जुल अले अखे जुल लिपटे मखो एला या मजु जी चाहिँ नि नेपाल भाषा न ठाउँ मातृभाषा न जी चोयमा रेखाटे जित चाहिँ महसुस जुल महसुस थापन जो जुया आ ठोक्ने चाहिँ जी नेपाली चोय मचा नेपाल भाषा पत्रिका न बना चना उके चाहिँ जी चोय चना जी उके व्यस्त थापन तथा चोइदिले विषय वस्तु चाहिँ छु विषय वस्तु चाहिँ जी चाहिँ नि मजानी से जो जी कन्या मण्डल स्कुलले बनाऊ वो टाइम चाहिँ दुर्गला दाई ढाउख ले किचन दाई बिसा नेपाल भाषा बङ्गाली जी त अबले चाहिँ नि कविता न चौख अले जी फर्स्ट सुथर घाटे कविता चौख वो कविता पुरुष गीत नजले सायद 19-20 साल जीमा नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गर्नुबाले जो खको अनु चाहिँ जो सुरजले लिपा अठे ब्याजुल साहित्य पाके चाहिँ जो अठे मंगना लिपा छौ अठे महिला साहित्यकार पिना पनि जम घटे जिन छम चोमिजिया प्याहला बाखन चोमिजिया अले अब्लेन चाहिँ जिउ सुरु जल आतो तातो दिने नेपाल भाषा चैचना गाथै दिने मलाई आ चैचना दियो बाखने चाहिँ छि विषय वस्तु चाहिँ गयो किसिमले बाखन चाहिँ जी चाहिँ नि मचानी से जिउ छे जिमी दाजकी जात तथा केही पनि ना बचनी एक विभेद चाहिँ खनियो होला जिमा बबुसँग चाहिँ नि जिमकी जा जिसान 2 वर्षको म अले उइट ब जिम त भटिचा व्यवहार फरक आइबा होला अले किजा ढाडा थे यो कोही को उइट नेत न बिउ ह्यागु न अले जिता होचा कम न आइबा
अहिले जी चाहिँ नि मानव भन्छ हान हालिएको गहना ल्याएको छा अठेर खा ए छ म चाहिँ गुल्जको हाराम वो क्या म चाहिँ नि चिग्ने बुला त इटाको बटे छ म्याम जका अति चिग्ने बुला म त इटा आउँछु छि म्याम छ एरगा टाइम दल टस कोहेन उला स्यायुका यहाँ ठानो बिद्र या अहिले जी तर्क जुले चाहिँ जी वो खन जिएको जी मा बाउ पनि हो अब अनु भाउ मचाउ क्या मचायो बिचैले चाहिँ नि गुली मखला मि क्या मचा फाटो जामन तले ने ममरो टुटी भामया तले ला घुमस सन्यामरो क्या मुक्सले झाब्लेन सुट्टो बनी अब बाजे त टुटी भाया माने भाटी टुटी भाया माने का जिमा पिला गब्ल्याङ गुले 2-3 बेट कन जामन से चनि माछु ने पिटेका जिता वो विभेद म या कटा अले जी झाब्ले धान धान नसा जे जुनि खुरक्क ढाउका जी अले एथे जो मनेला यक्को खला दुनी अले छौ चाहिँ नि महिला चितवन जङ्गल लज काटे हो जिमी श्रीमान चाहिँ जिमी हो अनि चाहिँ जिमसँग 20 वर्ष टक्क साहित्य कार्यक्रम या हो अहिले अनुगुणा चाहिँ नि झे नेपाल भाषा पनि साहित्यकार त यो वन नोकलका हो केला अब नवीन चित्रकार दो नि लिजाइमा अध्यक्ष अब एकन चाहिँ नि याना वेकला जिमी टाइममा कि जान जोला आइ जुनी चाहिँ नि योको अनि अठैना यहाँले अबले चाहिँ नि जित मिसापी साहित्यकार पिन्ट जना भना जिउमनी पंके मासु आउगा अहिले जित चाहिँ नि छौ चाहिँ नि जी थोन हामीले ढामा स्यो सुरुका ढासा मायु नाम नागरिकता जित मबिलका छुछक जिम ह्यापी अनि दार्जिलिङ बनाचम अनि गोर्खा ल्याइन यो अनि सङ्घर्ष जा चम्बले अहिले अहिले मस्ते त पिनिङके त चाहिँ छ परमिट न मागु जा नि अहिले वो परमिट का चाहिँ नि वना बले जिउ नागरिकता जना गुना मबिउका अहिले मबिउ चाहिँ मस्ते परमिट मबिउ अहिले जिता चाहिँ छा जिमा मान म चाहिँ बिकेपी मा स्यारै पिउ छा मबिउ ढाबले अठ्या खक दिदी हाल अहिले बरु छिक पनि किताबबाट पिन्यो साँझना झासा द छन् त त्यहाँ होला सारे चित्त दुख्या जुको वो चाहिँ जी महिला साहित्यकार चाहिँ ढया ठोक विषय चोरेका ढामा का छु जी वे जा जी महिला साहित्यकार त अनि 13औं अझै अन चाहिँ नि वना बले यंका बले कार्यक्रम याने बले चाहिँ जी जु खफु हटाया जी बजाइ पिन्यो मा पिन्यो बिबेडी ख जे थाया आछिक्स चोइ बेडी सरे ठ्या ठ्या वथि दोले मको छया चया फुटो रका ठ्या जी एक दुई महिना लिपाया जी चया जी पास पिन त फोकस त यंका बले थो बाहला चाहिँ नि पाछि जु बाला काका छापे हेरका ठाउने अहिले जी छापे हैन उक्त चाहिँ नि जे कथाकार ज्या जन्मे जो ओन चाहिँ नि जी एकदमै लिपाका 57 साल अनुसार चाहिँ नि जी चाहिँ सूर्य नौका ट्याबले जी 50 वर्ष नयाँ जी ढुका खका छिदैको कथा सुरुला चोइदिले बिचे दिपाजिका अखन चाहिँ लिपा चाहिँ 50 साल अनुसार चोइछन त्यहाँ यो किन 57 छ चोइछन यो किन चाहिँ छुपति विषय वस्तु नारी समस्या छ समाज विभेद छा छा जिता चाहिँ हामीले नै चोसा नारी समस्या जक जिउ न्हने जिन यक्को भगाइन तैटी रुमकला आटको न जी नारी समस्या जिन भगाइन चनाउडु आटको जी मचान से आटको जिउ नारी समस्या यो चाहिँ नि जिता चाहिँ नि पार लगे म जनिका होला जिसम मिसाम छैम नकि ढामला होला नकिसा जिला रेख देखला यामा बगला जिउ मस्ते न जिया स्वयमा भाटी त चाहिँ सेवा न जिया यामा छैउ न डुमक न जिया स्वयमा होला स्योसा जिता या अबगाल वइ फुक बगला आयाम त नमदु समस्या दु छौ दिन जिता छुट हामा छ जिमी जेनेरेसन आज पिन चाहिँ 70 वर्ष नागे जो पिन जेनेरेसन चाहिँ जिबिले स्यान्डविच ठेका होला जिमसा जिम माज बाजु पिनि न यक्को सेवाइ नगा जिम मा बापिनि न यक्को का मचानी से या जिमा बापिन ठुली सेवाइ न के कोठा बपना बि फुक या का जाठे बि वसै बि फुकैना जिमसा सेवा या हो मखला आ जिमे चाहिँ नि छेपी भ्यापी कापी न जिमसा सेवा यामा थया पि ड्याला पि जचन खनेर गाटासा बिचैले के स्यान्डविच का मखला भात बिसन मस्त फटी चठिन जले के छया ढंग मोरमा उले म चाहिँ छ नि मस्त त म्यापिन त चाहिँ नि कापिन त छ अठिया मस मरगाने दोसका होला आटगन चाहिँ नि मिसा व मिजाइ भेट भावे जी आटगन यान्चन जिन्ति जी चेबले नि हामीले न का यौ खैन का आछिस चाहिँ नि यौने खलासा का मखला अच्छा म चाहिँ नि मिजन चाहिँ नि जिमसोम लिटो हसा चाहिँ नि सैना चाहिँ नि मा छम मिसा कला मिसम चाहिँ नि मिसा चाहिँ नि सु छम मिजनमा ठेक खलासा चाहिँ ए
छले चरित्र मर्म का चाहिँ पिट्ना छेफु नापा जिमे टामे पिट्ना छै टपिन जिमिस्त मस्यो इमे छिन्या दोस मरु भाटे मेला ल मेम हेमास्यो ल हन हल उइटा ग्याइना पिट्ना छे सुछ मन प खला खना छ छिमि ल वया ख सबै न प हुरगा न बुबिया दाया व भात मिठा चने म फया आखिरे व गनु का जी अयाउन जी सिउनि दे जितल अन ठ्या ठ्या या जग चुया मासुवा अहिले त चाहिँ बाल साहित्य चैले चाहिँ छु विषय वस्तु कैदि जिला बाल साहित्य मुस्त जिम छे चिकचर का खाला नापा चाहिँ जिमा पिसन जिम त चाहिँ बाह म्यंका जिम चुनि ख अले व जिम छे न हामीले बाह क गाटायो एजा चाहिँ नि अले ठ मचा मचा बले सिउ ख छुछुलु मका चाहिँ उइटा बाह न्यक अले जिला बाह न चाहिँ मजुला काजी बस्दै हुन किताब पिकाका रखा चाहिँ जियाले ज्ञानवर्धक व मचै बच्चा नैतिक सपोर्ट न जीव किसिम चाहिँ नि जिबाह चाहिँ सूर्यना बाल कथा सूर्यना उले चाहिँ का छिटोले बाह चाहिँ चाहिँ ई चाहिँ गुलितु गठिख गयो किसिम पुरो इन्भाइरोमेन्टमा अयो छु विशेष तु इला जे त खास मसु अबले छुजु जी मसु एकदमै फरेजु ला या गइले न चुए फुजी नि जे त फुर्सद दर्की जे हिने न फरेजु ला बनी न फरेजु ह्याप्ले न फरेजु तर आज नि भचा फरक जल आज हिने भचा चुए मफु अब नि इहार बार बेटिया चुए मा के जित चाहिँ आज ई चाहिँ पानु ई पानु अहिले तताल नेपाल भाषा साहित्य खेले चाहिँ थिथि किसिम ग्वाही याङसना दिएको त्यो मलाई नेपाल भाषा साहित्य चाहिँ गुप्त मूल्याङ्कन याङसना दिएको आल जिना थौपने नेपाल भाषा साहित्य बाख त्यो थौपने दु छु पिखालु होला छु थाम्न दु छौ जिन्यु सोम का ज्यादा दिन याद बन्त जिथा वइ जे चाहिँ आजीवन सदस्य जो निम्ति नेपाल भाषा पत्रिका त अफैना जिथा लक्ष्य गु लक्ष्यदु गु चाहिँ नि इङ्गिलासवाला गुलिलुदु वे चाहिँ नि आज ठाउँको बना चनाउदुला अले छे चाहिँ नि प्रकाश प्रधान दिदी हुन जिम पुना चना अथे लक्ष्मी मोती लक्ष्मी मन अले सरस्वती सुसु दु ठाउँको नुनु पनि जी बना चनाउदा अखुन छौ चाहिँ नि जी छु ताम्राकार उही भाषा छ द एकदम यो मन देबी मको दिव्य ताम्राकार न जीवन चनाउदु दर्शक मध्ये नेपाल भाषा यो चाहिँ नि बाख यो चाहिँ नि दरिना टोलाडहरु गोलोचन तारे चाहिँ नि जिता भाषा अपय का त जिउ विचार न भयो वेकअपसँग भाषा मिलाइना चाहिँ का चाहिँ वेकन न युकोइना चाहिँ मिस्ते यो समस्या विभेद त गया चाहिँ दिले छिटयो जितयो का जे इमिमिन जे स्वेचनाउदु अथे अपयना जे पुरुष प्रेम न जे स्वेचनाउदु ला थोक्नेला नेपाल भाषा जिस्वेबले नापा बिचे छ भटिचा नेपाल भाषा विषयले मनते त कन्सियस भछ कम थे टाउ खला आबया चाहिँ नि मनते समखो त नेपाल भाषा नै छिसन चुए या मारका अया विचारले नेपाली चोइ चम्पिसन जी छौटाका नेपाली चोइ चम्पिन्तन जी नेपाल भाषा सोचरका एकदम जी अठियान चनाउ खका पास पिन्त लिपा अठै छुजाउन चुआउन ख यान्चना आठौँ कुनै इमसन इमिन नेपाल भाषा नेपाली चोइ चपी महिला चाहिँ नि अठिपी पद्मावती पी भागरेट पिटन इमिन नेपाल भाषा न चोय मासु इमसन चाहिँ नेपाली सा नेपाल भाषा न चाहिँ ट्रान्सलेटका धमाधम छपाइन चौडुगा नेपाल भाषा पत्रिका होइन वन छौ बालावे कखनी तसी योको चाहिँ नेपाली साहित्य चोइचना दिपी छ चाहिँ नेपाल भाषा न चोयमा थन चोयमा झिमे कम से कम ट्रान्सलेट यानासा नेपाल भाषा पत्रिका थिएन झुमसन फुसा चुएका इमसन त्राइयाट चाहिँ कोसेक्सन चौडुगा जिन चाहिँ लघु कथा सान चोरे छिमसन चुनाउडु अब तताई त चाहिँ आचोइ दिबले नि नेपालीले योको चोइचना दिएको जुल आउ या नेपाल भाषा न चोय सुरियान दिन गछिना चन धैदिला सफुपिका का धैदिला होला नेपाल भाषा चोयले चाहिँ छिटो चाहिँ गयो छुपा छ नेपाली व नेपाल भाषा चोयले चाहिँ भावना ला छ वे भावना वे मिस्टर प्रब्लम त समस्या दुःख पीडा आट गए वे तर छौ चाहिँ नि जिता छोटा मासो डासा जिगु
थो एज अनुसार तामाल कमकला जी थौ कुने अवस्था आज पिला 60 दशक चाहिँ पि जुल नि एचवेबले जिमसा चाहिँ ह्याबले न जिमै टाइम यो चाहिँ जिमता चाहिँ नि जिता चाहिँ मने भएका छु वह चाहिँ मास भएका होला तर अबले सिउ मिसा पि आपि आयु मिस्तेउ न भन्छ मिसा मस्तेउ न भन्छ कम्पेयर या मास भयो वसाना अफ छोरासा जिमसा अबले भगाइन त दुःख पीडा दुनी वना पक्तया चाहिँ आ अठिमखो स्वतन्त्र जुइमा ढगा चाहिँ नि वो नापा जिन नापा उले कन्जर्भेटिभ का छु पखा योको डुगा योकै डु आ मखु मखु पखा पेखा अठियाना मिस्टेसन थ स्वतन्त्र टाइप लागि चाहिँ नि थो थो चाहिँ नि मियम नप भ्याया सा चाहिँ नि थो भ्याया मजु मखला लिभिङ टुगेदर चाहिँ मजु टाइप नापा जिम त चाहिँ नि वो मया का सिके मखला होला अया सिके मया आ ठकुने चाहिँ नि वो चाहिँ नि छोरा सा मखु गठे मिसा ख गठे मिजा ख अठे मिसाउन मनडु गठे मिसा तेउन उले प्रब्लम दु यदि सुमिजन सुमिसाइ त अन्याय टका ढासा उकि विरोधे यायामा थन थौ जीवन हने लागि थौ यठै स्वतन्त्रपूर्वक थौ चाहिँ जीवन बितायामा टका ठै जिउ खण्डु ठोखे चाहिँ योको मन्डे छ बिमठी नया मगला जिउ एज पे जिम तटा के पि पास बेसन हे छ गया गया खलना फला चाहिँ जिउ समाजला टस्त जाउने गाडी ए बाबा त समाजले चाहिँ जिमा फुकाला मिसा त्यसमा चाहिँ काइटाउला म पनि अल्ला जब चाहिँ छम मिसा सीता जुइ मासेने वो मिजानला राम जुइ माल्ने मखला मिजान चाहिँ रावण हो भाट चाहिँ कला चाहिँ सीता जिमा ठोलो मिले मजु नि तखा चाहिँ जिम त जवाब दिएको छु दिदी चाहिँ तता चाहिँ विद्रोह सत्या चाहिँ जी दत्ते मासु याबले न द याबले विद्रोह या मासु तर एकदमै विभेद खनाका आठा कुना चाहिँ छौ नुहुना भइ छौडो आछमा नक्तिन पेन चाहिँ आ न्यु सौडो नि मखला न हिरो टेटे धर खेलाडी टेटे मिसा मस्तेस अति बलात्कारी अठि त या चाहिँ अडिया त अलगुमेसा छुदै स वो मिसाल गयाम जी अठिया जुगला अठि छम 2-3 महिना लिपान अठिना खम्पिका जुगला रका टाइ मखला जुमन न वाला वो ए खम्पिकला मजुला ख वो पाछि मजु जितन वो खेचा नि अठिन्जु तुरुन्टै यासा बालाउ तस कय बालाउ तुरुन्टै यासा आठुले या त गाडा छ आ दचनि छुमने वर्षा कम से कम मिस्टेट न चेतनला वला मखला आला मिजन देसा यो ठ या फुला खमन्त नि आल थन समाज उल्टा जुल्का नाबा म्याम त डुबिनी जे म्या पिन गयाम भाटलाई गे जी गयाम छलेर का गयो आ चाहिँ का मस्त डुबिनी आमै गयाम भवै गे गई सुमिसा चाहिँ जिम काइट फसैर का ग्यागा ठंकने थो विषय वस्तु द छिचै चना दिया थो विषय न जी चाहिँ थिउ का जी आटकला मचैनी तर जु मने चाहिँ डुबा अथि आतो चाहिँ आथो बाह लागि नेपाल भाषा प्याउ जिहेजुल थो बाहेक चाहिँ आ छु छुए नेपाल भाषा का चाहिँ छु विचार आ जो विचार जी चाहिँ नि मातृभाषा सुलोचना बहिनी अध्यक्ष सुलोचना बहिनी नभए चाहिँ नि बिहा चाहिँ जीवित सहयोग याडु आ छौ चाहिँ नि जी छौ विचार दुर्गा टासा जी नेपाल भाषा परिषदि म सदस्य न ख नेपाल भाषा परिषद त जिमसँग यो सहयोग चुनाउडु होला अठ्या चाहिँ नि लिजर काटा नवीन चित्रकार जी उकि न जिमसँग यान चुनाउडु होला अहिले नेपाल भाषा पि लेखक तेर्जक न जिमसँग ब्ल्याङ्क जम घटेना छ इन्टरेक्सन थिएन न या बराबर छे याउ अहिले हान छौ चाहिँ नि नेपाली चोइचपि नेवा साहित्यकार हो नेपाल भाषा चाहिँ चम्पी नेवा साहित्यकार तेर्न जिमसँग नाप्न सटान इमी बिचले खला बला याकि यहाँ न यान्छ नउडुगा आ चाहिँ छि चाहिँ मेरो छुछु यावर का चाहिँ बिचाइ आ छौ चाहिँ छुडगा ढासा आजि नेपाल भाषा परिषदे जिम्मायो भायो नाम चाहिँ नि छौ पुरस्कार स्थापना याउटायो दु जिन चाहिँ नापा यामा शो खले जिता चाहिँ छुमने बल लगा ढासा जि नेपाल भाषा यो बाह पुचन जी अबले विमोचन या हो अबले चाहिँ भन एनाउन्स या हो अबले नै चाहिँ बिनो भि एनाउन्सको छोडका वो विचार ना चाहिँ जी आठौं पनि जी बाखन चाहिँ त एकदम लगाछ के चाहिँ जोड बिया चाहिँ नेपालको छु तो थियो छु तै दिन आउ छु दु अठे ख आ छे चाहिँ नि नेवा छे थौ छेस नेवा भा
लोभ जागवन तेन नेवा भसान तेन थोला फुकल चाहिँ नि छिवे डोस ख ला जिम सन्तान तेसन जिम ह्याबिसन जिता डोस पे मा छिमसँग छा जिता नेवा भसान खमला क जिता चाहिँ नि गया नेवा जेन नेवा खला म सम का गया खिसे मन तेस छिमसँग छा मसेनाहरु काटै गल्ती दुल जिउ गल्ती न जिउ म उ टाइम जिउ ह्यापी न जिउ नेवा भसान कचे नेबला यको भिडियो बोल्छ जिम खिरमा आने भिडियो ट्याट गटा ल या त अबले चाहिँ भिडियो दियाले जे आठ है भचा शक्ति दुमु खसाले छ ढया जिउला जी साखला हाउ उ छा छाका ज्यादा ढामल का मखला अहिले चाहिँ याना मस्ते त थ मस्ते त आसे जिना जिला जिम ह्यापी न प आजिया भाषा खला इमसँग चाहिँ तर्कमा माइलीमा म्यान चाहिँ ने भाषा बालके ठु अहिले थौक्रे जवाब न इमसँग बियाचो न कान्छीमा एकसा बालको मठो तर जिउ त सेना चोना अहिले जिम छेपी नब झिnya भए खला हो छेपसँगला ठु इमसँग विस्तार जान्छौँ जिउ विचार चाहिँ नि ठेन लोभ जितेन का चाहिँ नि भाषा जयमा भएर का चाहिँ नि झन्न जोना चाहिँ सने ठाउ छे ठ छे पिन त म्या पिन त मसा पिन चाहिँ नि इमसा मसा सा छिसा या भाषा खला हो मठु सा छिसा नेपाली ढाउ ऐना चाहिँ नि यासा नेपाल भाषा झिम्यावा भए मुआट चाहिँ नि योको लिन स दैला ढका जिउ मनि खकाठो हजुर थन्तको चालो तथा मुंग इ ब्यातिले अपला सुवाते छ जजल्पा ज्याजो छ नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखे साहित्य जीवको गौरव सेतीको छु थोबिया ज्याजो छ साहित्यकार मर्जु जलेश्वरी श्रेष्ठ जुसे खलबला यनको छु वेक छ म बाह चुनु ज्यादी उपन्यासकार ज्यादी दास अथे वेक मातृभाषा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली सल्लाहकार लिसलेसे वेक गुन्जनिया अध्यक्ष ज्यादी नप थिथि साहित्यिक संस्थान अबत ज्याचना दिगो सन्थर्व्यत शाखा थोया ज्याजो छ वेक गति साहित्यिक यात्रा प्रयाससँग खलबला यनको छु ज्याजो पाखे उजाफुनमा ज्याजो पाखे उजाफन बाबु इनोभेट गुचुले ज्याजो सूचना दिला पला पला सुवाना नेपाल मण्डल टेलिभिजन सूचना दिसी सुन